Hai, siapa tu? Saya Afai sini. Ini panggilan dari mana ni? Daripada Senoko di office. Wah, Fai, sedang bertugas Tengah kerja. Ada hari dengar. Jadi Senoko, kawasan tu memang sunyi lah Itulah. Tapi ceritanya ni bukan time kat Senoko. Di mana tu kisah berlaku? 2003. NS time. Silakan. NS. Silakan. NS tu, saya dulu baru masuk NS. Kena tangkap isap rokok. Jadi kena punish lah. Kena jadi toilet IC. So saya kena pegang kunci toilet. So anybody want to go toilet at night, they have to wake me up. So kira there's a punishment lah. So satu hari ni members nak terbang air besar. Dia wake me up lah. So the kids with me, I woke up tengah ngantuk-ngantuk, jalan buka toilet. Entah kenapa that day teman dia terus masuk. Teman masuk dalam toilet terus lah. So masuk terus to the last toilet yang menyangkung punya, yang ada tempat cebok punya tu kan. So tolong buka pintu. Tiba dah buka pintu, boleh cakap sorry. Tutup balik pintu. Lepas tu terkejut sekejap. Pasal I'm the one holding the key. Macam ada orang kat dalam toilet. So kita lari lah. Kita lari balik bang. Kita tak tahu apa yang kita nampak betul. Tapi ada orang dalam tu toilet, dua-dua nampak. Itu saja. Terima kasih ya. Okay, Selamat bertugas. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik.